enganinika yena kulo mkhukhwini. Siyabonga uThixo kakhulu futhi ngisamthanda namanje bazalwane. Imithandazo yenu yenzo olukhulu. Haleluya bazalwane. Ngihlala ngisho ukuthi abanye abantu bashade kayi-1 nabashade kabili. Bashade emakhaya. Mangifike eGoli ngaphinde ngazoshada ebusuku. Abanye abantu bashade emini kuphela. Abanenhlanhla yokushada kabili emini nasebusuku. Bathi athama alliance xa ithi angishadise ebusuku. Ngiyakhumbula njengoba ngobhoda betha ifundisa sidinga mix yakho. Ngimane-ke ngiclaim i-Mercedes Benz nama-BM wabo. Ngithi mhlazana ngishada kufanele izimoto zingekazisi. Kanti bayayibamba lento. Mhlazana ngishada bazikhipha bathi ayizokulanda endlini kwabo. Ngalanda endlini bezalwane ngizoshada ebusuku. Ngamanye amagama yayithi lento khandiyeza uzoshada kayi-1 njengoshada emini nasebusuku. Awukho umshado oziphendule nawo. Iphelele umshado wakho uyakhona emini abakhona nasebusuku. Siyabonga uThixo-ke bazalwane kakhulu. Siyakuthanda kakhulu bakhandiyeza. Igama ugama bazalwane iseningi ukhandiyeza. Lendaba kakhandiyeza-ke ingaba umkhulu ayisiyona yami. Wayezikhethele uphatha imithi. Aphilisa abaphilisayo ngohlobo lwakhe. Kanti uNkulunkulu uzokhandwa nami ukuthi nami bese ngiphatha uNkulunkulu baphilise ngegama likaJesu. Haleluya. Ukhona umahluko phakathi kwami naye. Yena wayenenqili encane isamanje zamaqhele kodwa mina ngaphatha igama likaJesu. Haleluya bazalwane. Lilona lodwa-ke igama esisinda ngalo nesiphepha ngalo neliyisiphephelo sethu nelihlala lihamba nathi. Haleluya bagcwele. Namhlanje nje kuncane ngizokusho ngizokomeleza abazalwane ngento eyodwa ethi hlalani kuye. Hlalani kuye. Ngesikhathi zokugcina ayikho into esingayisho kodwa iyodwa into engingayisho ukuthi hlala kuye. Haleluya bazalwane. Mighty Jesus. Sizofunda siyabingelela sisithuli. Ngiyabona amazulu afakazile namhlanje athi i-direction engaphi. Kuhle ukumlalela uNkulunkulu bathini. Amen. Sometimes siyakhonza bazalwane ubukhonza kodwa endaweni khonza uNkulunkulu umnwe khona ubukhombe khona. Kodwa uthi ngoba ulapho asiyeke-ke yobizo leyo yosuke iphazamisa abangabizwanga. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. Sizofunda bazalwane incwadi kaNkulunkulu. Mighty Jesus. Liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi.
odalwe uNkulunkulu. Ibese lithi iBhayibheli ngomfunda ekuqaleni Genesis wadala amazulu. Mighty wadala amazulu. Umuntu uzobuza bamangapha amazulu mathathu. Asikwazi ukufika kuye izulu lesithathu. Kodwa singadlula izulu lokuqala. Sidlula izulu lesibili. Sibese sifika kwizulu lesithathu. Lethi iBhayibheli engilifundayo uhleli esihlalweni sakhe sobukhosi. La ahleli khona kwisihlalo sobukhosi. Thina sila emhlabeni njengabantu abakhiwe bathabusa umhlaba. Awuthi maki kabusa umhlaba. Utshela umakhi umhlaba mawungabusi wena kodwa wena busa umhlaba. Ngoba ingesinayo abantu babuswa umhlaba. Instead abantu bebebusa umhlaba. Ngoba sinikezwe igunya elilodwa lokuthi thina sibe ngababusi kumhlaba esiwunikwe. Now siyakanjani kuye? Siya by prayer. Ngaphandle kokuthi sihlale emthandazweni asikwazi ukufika kuye. Lethi iBhayibheli engilifundayo njengoba edala amazulu amathathu. Unezulu lokuqala leli elila emoyeni elibhabha iy'thaka ngoba libizwa nge-firmament. Sidlula kuleli zulu lokuqala kodwa nginenkinga nezulu lesibili. Kodwa bazalwane, izulu lesibili ileli sithi masibuka sibona isikayi, i-second heaven. And uma sibheke kwi-second heaven kulapho zonke i-demons ezicreate-wa kulo mhlaba ezifike ziyovala khona ukuthi akekho noyedwa ongadlula la ngoba kwazeke ingozi yomzalwana uma edlule kwizulu lesibili ukuthi wangena kwizulu lesithathu akasavimbeki. Silwa nendaba eyodwa ukuthi masifika kwisikayi kufanele sibheke ukuthi imbobo izovuleka kuphi ezozenza sifikelele kuye. Awuthi makhi ungumlusi kulo mhlaba. Sizokhuluma nje ngokuhlala kuye. Kodwa uzohlala kuye ufika kanjani kuye? Let's go deeper indaba yeprayer. Singakhuleka sonke okanye uyaziwa ukuthi umuntu okhuleka kakhulu ngubani. And lo okhuleka kakhulu ngoba i-demons ziyazi ukuthi ngubani okhuleka asifake khona. Ngelinye ilanga sizombiyela i-demons zimvalele athi noma ekhuleka ungakhulekeki athi evula umlomo ungavuleki. Inkinga yini? I-demons they know ukuthi uma ingakhuleka kuzovuleka. Uthikilo yedwa, uthikilo yedwa. Kungaba umntwana nomncane phakathi kwethu. Sesithandaze sonke ngokuzethemba kwethu ngemikhuleko yethu. Kodwa phakathi umntwana yedwa ozoloba athi ngegama likaYesu, athi ngegama likaYesu, athi ngegama likaYesu. Sithi baba siyabonga, athi yena ngegama likaYesu. Ivuleke imbobo sifikelele kuye. Yebazalwana singafikelela kuye asizovimbeki. Asavumbuluka. And umkhuleko ovulayo akungolo umkhuleko oplanwayo. Kunomkhuleko oqala wekhona lapho libisa khona lingathi libhale phansi lithi noma liwusho yokucwangiswe kakuhle
ufakile une-order uyalandeleka. Kube nomkhuleko wekholo lapho ikholo aselingazi noma lifanele lithandaze noma kumele libonge noma kufanele lithi mkhulu alazi noma lithi malithi uyakhazimula ngoba inkinga iyodwa ungafinyelela kuye ubamphetho noma ubambinyawo zakhe wathi imasashi uyaphela ukwazi kwakho kodwa kubuza into yasekhaya ezulwini kwezindoda yabahlolokazi kwezumlilo othulayo kwezumafoda asinabe phakathi kwezinto zonke kwenzeka izinto ezingenzeki inkinga kwefeya. Kodwa ubaluleke njengephupho. Izothi mzala noma ungazincisha ukukhuleka. Angikhathali noma ukuthi uyu special guest, make sure makuthiwa intercession ukhona. Ngoba noma bamenyiweyo ababiziweyo bahlupha baba ngathi baso special. Ngesikhathi question ukuthi kanti bakhonza ibona lento bafika sebezonga phambili umuntu uselinde imike ukuthi mabaphakanyiswe yemazalwana siyabuye zonke yena usilindile ulideliswi elisuke emhlabeni elithi bona sakwazi ukuthi ngobani laba abathiwe wabo ngendlu esimhlophe athi yilabo aboyisile. Ngeke woyise ungahlali emthandazweni. Efeso uYuda chapter 1 verse 20. Sengizohlala phansi. Hlala kuye. Engathi umuntu ongaphuma la uyazi mina ngifuna ikholo elithi xa nihamba endleleni lizidla ngokuthi uyazi kusindisiwe. Kunabantu abayoyikayo nalento yokusindiswa. Oyike emnandi kangaka ukusindiswa. Ngoba igama elithi usindisiwe lisho ukuthi usinda njalo. That's why uthi umbhali kaNkulunkulu uthi uvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo ukuthi uJesu wafa wavuka kwabafileyo ungavuma leyo nto lithi iBhayibheli njalo wena usindisiwe na usinda njalo. Lalela ngimtshele mntaka baba uma bongabe kuthi uNkulunkulu akakuniki microscope exactly biza kahle mazolo ubone izitha zakho ezikugijimisayo i-second ne-second ukungakhala kukhona noma thembile ukungababona emva kwakho begijima bebisimikhondo befuna ukubulala kodwa ngoba wena usindisiwe uyasinda njalo bathi bekushayile imisholo kodwa uzulu likwebathe. That's why it is very don't trust anyone. Oh, hallelujah. Manda kuonisa ungamangala nalobe qeda ukubamba isandla ukhona ebizweni nefuna ukushaya ukuthi kwenzeke kanjani kodwa ngoba sisindisiwe asithi sisindisiwe disubufakazi bodwa usisondeza duzane noNkulunkulu ngenkathi simala sithi sibonga amandla wakhe uNkulunkulu usondela duzane nathi azosibiyela emzalwane ubiyelwe. Sithi silele kanje bathi behlaba ngemisho lithi izulu hayekele lona usindisiwe. Ingathi lento singayibiza singasabi ukuthi sawamkela uJesu eyinkosi nomsindisi sisindisiwe bazalwane.
Awubuze umakhi ugcinelele ukuthi usindise. Jesus. Uyuda chapter 1 verse 20. Kepha nina bathandekayo. Yakhelanani emkhondweni. Yabona ke abakhiwa umuntu osindisiwe. Abakhiwa noma angeke uyothi umuntu ongenkasindiswa, ongekamamkela uJesu eyinkosi nomsindisi, ube sethi nomakhele uzobakhela kuphi? Ngoba the first step into yokuqala ukuvuma uJesu eyinkosi nomsindisi. Uthi yakhelani emkhondweni wenu obungcwele. yakhelanani emkhondweni wenu obunjani Obungcwele. kodwa bazalwane ingathi bengasho steps before siqhubeka abantwana ukuthi kune steps sikaJesu esikhona. Okokuqala ukumamkela eyinkosi nomsindisi. Number 2 ukuhlala phansi ufundiswe the word of God. Once wafikelela kulento yoku-understand izwi likaNkulunkulu ube sowuqhubekela ufundiswa ibaptism. Because awukwazi ukuthola elingabhaptizwanga. Hayi bazalwane. Awukwazi ukuthola njalo elingabhaptizwanga. That's why uJesu wathi mayifike emhlabeni wacela uJohane umbhaptizi ukuthi ambhaptize yizwa uJohane ethi akwazi wena ukubhaptiza uthi kumele uzalisekise nani juba isesa libonisa ukuthi lo uyiyo itata kwibhaptizo. Abhaptizo mzalwane ufundo omdala uvuka umusha. Number 3 ufundiswe kakhulu in a way of umoya oyedwa. Yakhelanani emkhondweni wenu obungcwele kakhulu. Obungcwele kakhulu. Kawuthi umzalwane losekhaleni kwakuthi ngibangcwele mzalwane. Asingeneni kule. Wasiqhubeka futhi. Uma kusha ityholo. Andalo lizobakala ndazi ityholo yini ngesizwe. Ihlathi. Abakusisihlahla kodwa lalo hlathi. Uma uMoses ebona umlilo ovutha esihlahleni. Ngifuna sizwane njengoNasana. Le ndawo uMoses wayejwayele ukulusa. Kodwa le ndawo yayingazange yabangcwele uMoses. Kodwa immediately isihlahla sivutha. uMoses mayesondela kuso izwi elizwakalayo lithi Moses, take off your sins. Ngoba le ndawo obekuyo injani manje? Wow bazalwane. Na ngifuna ukuthi yonke indawo ehlanganisa umhlambi kakhulu uvumeleke ukuthi uhlala khona. uNkulunkulu olethe leyo ndawo seyethe yagcwele. Ngamanye amagama akusadingeki noma wena mzalwana uthi baba igcwaliswe because ngesikhathi kuvunyelwana leyo ndawo isuke yabanjani. Uyiwa kanjani endaweni engcwele? Lento kulapho abantu bakamoya oyingcwele esingabona khona besilungisa ukuyosondela endaweni engcwele. Nalapho abantu bebaptismal
abangekafiki umoya oyingcwele sibabona khona usabhaptiziwe lo kodwa akafikeleli kumoya oyingcwele. Because umoya oyingcwele bowusondela kwindawo yakhe kwi-altar lakhe uyahluka awuyi noma kanjani kunendlela yokungena kwindawo engcwele kunendlela yokuthothama kwindawo engcwele kunendlela yokwenza kwindawo engcwele awenzi noma kanjani. iBhayibheli engilifundayo lithi ngesikhathi sabapristi bawubhoda njengamadoda amakhulu bawuntuli ibandla lonke lalicela nina njengoba lihlelana oyi-3 ucela ukuthi siyeleni kwi-altar likaNkulunkulu. Yayithi indoda kaNkulunkulu mangabe ingazingcwalisanga lithi iBhayibheli yayingabuyi kwi-altar yayenza njani bazalwane? Yayingabuyi phi. Bakudinge kube ihlala insuku izingcwalise ilungiselela ukungena kwi-altar kaNkulunkulu kodwa lezi nsuku zokugcina lithi iBhayibheli kuba khona bazalwana abayozenzela ukuthanda kwabo bebheka intando yabo bathi bazoyenza endaweni engcwele kaNkulunkulu. Yilento ngithi kumele ulifundiswe uli-understande ukufinyelela kwindawo kamoya oyingcwele. Ungathi xa umzalwana umoya oyingcwele ungathethi kuwe kodwa usiya kwi-altar. Lithi ke iBhayibheli yayithi indoda ibikuyangena yatshona uba uDlamini eshonile noba ubhoda ngekakhona nokumdonsa ngoba xa ingambamba into yasekhaya ezulwini nayo iyambulala. Then kwadingeka ukuthi uDlamini akuthatha isheyi ukuthi masizofaka uba ubhoda ngoba simthembi asimazi ukuthi uzingcwalise kanjani. Uye yedwa azaziyo ukuthi uzingcwalise kanjani. Simese sicela uba ubhoda ukuthi sicela mayengena uma ngabe ngawo abantu azingcwalisanga uba ucula umdonsi akhiphele ngaphandle. Siphinde futhi sizama owesibili ozohamba yothethelela indaba zethu kwi-altar kaNkulunkulu. Kulapho kuvuka khona izinyanya batshintsha labantu bathi hayi abapristi bayafa ngoba sebefile sizothetha emathuneni wabo bona bayosithethelela phi kuNkulunkulu. Asisasondeli thina kwi-altar likaNkulunkulu. Laba bantu abaye emathuneni ngawo amagwala la angafuni ukuzoma kwi-altar likaNkulunkulu. Angazi noba ngithi wasinceda Jesu noba wasimosha Jesu. Awuzweke ndiyathanda ukuthi ukhethele ithi wasinceda. Ngithi akasincedanga. Akho vangeli buhlungu njengalethu kaJesu kunevangeli yakudala. Ivangeli yakudala uma umosha beyikhala manje uvela uhlelo ucathi ukuthi wena ubutsotsi womzalwane. Wafika uJesu ezenomusa nomusa manje wabuzwa babazalwane bethi ukuthanda kwabo bebekuthi sikumusa kaNkulunkulu badelela endlini kaNkulunkulu besithi simekusa benza yonke into engadingeki endlini kaNkulunkulu bethemba bekumusa. Akukabonakali manje esiyoba kubo kodwa kuzobonakala. Kumnandi eGrace ngoba wenza yonke into oyithandayo. Sike sanedibheyini nomuntu umzalwana kule nto kuthiwa mayikhule yombili. Nathi akubuhlungu bokukhula yombili ngoba mhlazana seyikhule yombili kuthiwa ususwa lena into ngenzeka bekususwe wena.
qala kamnandi ngiyikhazile ngathi qala kwakuvele nje immediately kucace lo akakhona. Kwakungekho abaprofethi laba bamanga abazinamba zenu ne-ID number zenu. Kwakukhona abaprofethi uthi uKhandiyeza bekanje bamkelele bekanje bathi Khandiyeza you are not allowed to stand. We want to tell you ngoba bathi isono ukhweleza isono awulunganga awumelume we want to tell you. That is the old prophets. Wayengayekwa umuntu abe kwi-altar noma kanjani. Bangabuya leyo nkani khona esihlahlabela ivangeli elakuthamba elasikhulu esonweni ivangeli elakuthamba elasikhulu esonweni ilo ivangeli bazalwana elalilungile ngoba leli sithi mayichule yobini kanti siyabulalana. Singahamba siyimiliyoni sithi masiyesulwini kanti babili bodwa abebuliwe abayongena kumbuso kaNkulunkulu. Hayi mntana umfundisi uzo-understand esenxakini. Yenza mntana umfundisi uzo-understand. Yini madoda i-birthday yakhe uyekeni kube khona notwalanyana enze kuba bajabule abantwana. Jesus ibhadi yomzalwane ibhadi yomzalwane awu ntokazi. Would you understand umfundisi? Nonesengxakini bawulo. That's why lithi iBhayibhile hleze ningawuboni nombuso kaNkulunkulu ngenxa yomusa eninawo ngenxa yenimba yabantwana bazalana. Inimba bazalwana. Akekho umzali ongenanimba ngomntwana wakhe. Uze uyasondela ebandla elisondela ukuthi kusukela ukukhuza. Njalo bayajaji bangobani bona kangajaji. Matthew 7 verse 1 musana ukugweba ngoba ngogwebeni igweba kanani nogwetshwa ngalo umekwe novesi ukuthi bandikho bazobona nabo hleze bawufikile umvuzo wabo yabazalwana into wrong irong. Uma fanele siye ezulwini masiyeni uma asiyi masikayi. Ibo unomhlelo uthi ubanda wena noshisa ungabe sifo ufu nithi mawubanda mawushisa yemba phakathi nendawo. Akake ngitshele lento uyazi ba emabandleni akhona kuzoba nebhango phanga semvu ngendaba yale generation esikuyo ngoba ifuna ukukhonza 1 hour mayiphuma inqaniwe kufanele idlule ebar ithole iglasi yayo yendlu. Bana lo nyaka ngithetha nini lento ngithetha 2021 usijonge 2030 uzofika ingekho nalona. Kuzoba namabandla lapho siyakhonza nje kunebar emuva. Fanele sikhonze sidlule sithi kaka siphume si-right esontweni.
Wathi ithi ke generation engapha mayishithi umthendeleko ligazi lika Jesu isivumelwano wathi dlanini phuzani ligazi lami hayi sakheni nina elikholweni lwenu olunjani olungcwele yakhelanani ekholweni kwenu okungcwele nikhuleke ngomoya ongcwele. sikhuleke ngomoya konjani bazalwane ngithe nemikhuleko iyahluka abantu kunomkhuleko lo uthi xa uye enkonzweni uqonda bazawubetha baba wethu osezulwini ithemba wena uma sithi baba wethu osezulwini sethemba wena wedwa sibe sesifaka ifinal word ethi siyofela kuwe nithandaze likumoya onjani namhlanje besinganomthandazo wodwa othi baba sinethe umoya oyingcwele wakho ufane kithi singathethi intando yethu kodwa silalele ukusho kwakho konke esikwenzayo kodwa silalele iphimbo lakho sithandaze sikumoya oyingcwele ithi ngicela isikholwa namhlanje thandaza nomthandazo wakho kodwa yilwela ukudlula kwakho umthandazo. My God yilwela ukudlula kwakho umthandazo sidinga abantu badlamini abazothi xa bethandaza bafikelele kwindawo bazothi wena unguJehova Sibawuthi wena unguJehova Rafa wena unguJehova Nisi wena ungumabizwa Sabele athojohane wathi ngayembona ovela kuye wathololeza phezumhlophe njengethwa ubuso bakhe bubukhanya kwawo buthengobiyozuthayo inaka esifubeni sakhe kwebethe
wetu wazalendo. State now.
The Lord course invented. Who may be there without you? What did the course under your presence? The Lord sees the boss. Oh my God. I can't put it up. What's the very sad right now? Come on, what's the right? They don't show me. Come on, to the one. The rest is now so.